ka sinjam ka bapenpau ya ka jing sngokia bat ka jingïarap ya ki parabriu ki badon ki jingduna ha ki dkhot men u deputy commissioner ka Ribhoi district u Abhilash Baranwal IAS menta ka sngi ula IT pajba ya ka dukan Xerox ha phalau jong ka office DC sha uwei samla na ka district kum kalat jingïarap ban sengkam sengjam la jong ban ai men sim ban yeng hala ki jong ki jan ka ne ka sinjam ka longru ha ka por ka samoi trekam jong u kum u deputy commissioner kala jan kut no namar unsalit shimti sha ka weipat ka district henry wat apdeng gane udang beteng ban le e ki kam ki bapen mentoi ki pajba ka thain uni usamla ubalayo e kate kalat jingïarap ude uba pering pale ubade ukhun jong uba wel singkli bat ka kong mina be pale na kasnong umpowin Ribhoi district ha kate ka program la sakhilang ya ka jingya don rangkat ka kong rona khamde MDC ka nongpo ka kong birani ADC lembat kiwi de ki officer ha bakren chakilat pathai khubor uba pairing pale ulapan pau ka jing sngo komen ka bakrau halor kane ka kabu kabo la yo pediang ula ongru ba ka te ka jingïarap kamde tang ka jingyo kam re ka longru ka jingyo mensim bat kalat bat sedang menyeng halaki jongki kejan ulai thu ru baula pendep ya ka jingpule ha ka kelas den bat ula pentebit ya laden ha ka benta jong ka computer bat lengba ka te ka jingïarap na audisi menta ulai yo ya kalat ka ba thamai ban penya ya ka dukan Xerox apo ka office DC ha ka japor ada projectment bakrau ngawan berterpat akbat sampi pum ki press dan di social media ban projectment sampi pada kuat ban sebab jangan kalau kemudian bang nak beli ya kalian kamerahan bang ada dokumen sim jok jenis dokumen ada dokumen sim jok jenis ini ada dokumen sim jok jenis ini nhau beli terai jangan kalau beli ulah yang namanya aku hak ajim kacang ai jatah beli sebut cinta di beli warna ini long Xerox mesin ibarat nakane ngapan kiu na nismat mangadon ru kata katong ban sekri hok nak benta jong di pai ba ibadon ibawan na di than ke bachangai na di bajan na di yo na pendon kam hok ha kan ja Xerox mesin ke bai DC ya la ai na ya kamera ne knang ma ki pai ba chenom la ban ne kiwe pat jaka knang ba kan tak tan rapor man beta jengki sim baladon manga hangne dilatih baladon hafta ila wanrung bai hangne dan nakane den tanong kata ka ji seceri di bawah ya ki pai ba inya kane teladang ayo ya kabriu ngan wat ide ibri iban ya seranang banga namanya sok hakade kawan iban yarap nya sene situ satai ngayo namanya ini mission ngane snungu ya isa raja brahma ngala ai na badai jitho ngausar ngala ade pretende ki komputer ngakwa banbu na dibai ai na ibai yang la ilat jingïarap nak mata banyak ban Xerox dan banyak ban print na pantai ni dibai jingam kam ne da ka jing nei ai jong ya ICT ya i raja barama ina priang ya kane ni hadin tai la posho disi badai la khot yang ha bangan wan hangne bangan yo no ina bayar kane ta Xerox machine dan semua na pule tang hak kelas dan bok boleh ulat terku yang mengenai namanya ini ilat jingïarap mana ini baik berkhidmat ru dan kane kalong kalat nanti yang apa nang kiu sakmat jepang na pule tang hak kelas tang katai that we should try and provide more opportunities to people with disability because there are many job opportunities in which their handicap will not really be a handicap for them in earning livelihood. It's just that we have to provide suitable opportunities as a society to them. So this is one small initiative, but I would really like to thank our ADC, Srimati Balakinturani, because it was probably 3 or 4 days back only when I discussed the idea with her. And in a very short span of time, she has not only been able to find the right person for the job, but also simultaneously do the necessary homework in terms of procurement of the machine, in terms of the revamping of the place, so that we can see the light of this day. So thank you, madam, and I hope that this small photocopier machine will only be the start, and with time, as your earnings will increase, you will add other essential items to it, for which we'll also try and get the help from
all the different kinds of schemes that our Honorable CM Sir has started. But lamination machine, a small computer, a printer, etc. would be the next additions that I hope Bapale will be able to make to this shop. So it's just a start, and I hope that this becomes very successful and people will be able to utilize it in a very befitting manner. So thank you everyone for being present.